Adat adat sama ngon Pak Abdullah hai rakan mutua di Sinaw di Sumatera Utara. Beta bajo kerupuk muling nyabodung cawing jut ke ubat mata wate ni pegah lagian jepat kagak tumpang ke yang keno hai genging cek media dalam Pak Hasan yang cukup tak cedah yang panglima cang panah di Sumatera Utara yang genyan nyoka gepegah bagura melupa an malam mutua napu agama haba oleh tungku haji pitari melupa wahai ayang sabena doa tiap-tiap nabun gedanya mulake ba Allah mangat mutua buat nyona rida. Memang Bandung but wahai ayat kente ba Allah doa tak pinta menyoka tak mendoakan iba Allah kente hati kita kagadoh demam alnya dalam tengkurangkang yang intan undangan hoba memang di Aceh di Dehlo Rangkang tapi di Medan mujamuhana lahna keganyan tidro tengku rangkang hebat hanaban nyoba kerja nyompatan kalon wahai erakan di belakang wahai saudara nyompat kaduna kaboh rangkang ayu hanaban na adat budaya yang tengku pantun tengku salelo wahai adek cukup tak gura yang tengku pantun baculun aduh tengku sukri tengku nyo ulang pih muda nasi drodo aku tambah ulun tuan yeh tengku nagan wahai saudara pak danyo jak kedeh uronyan yang gampung nagan lutat ramune bak pegah ba Demalin pegah Bandung rembongan wahai erakan di dalam nikah tentebet dua dalam karangan yang di samping kanan baju nerika ya tu macik manpi hebat hanaban wahai rakan bit hayal gaina ya tungku di samping lun pamandu pagoknya yo kameramen hai rakan luar biasa ubena urung nyong tok baje hitam di bawah komando hai rakan Pak Wali yang mulia Pak Wali tibor nyan ke paduham yo kajian ke ayah ulun tuan di Sumatera Utara mudah-mudahan urangnya ngairakan beri Tuhan bumi bahagia gue sadar adat Aceh bit hayu hanaban di Sino di Medan luar biasa.